Pilihan sini press media na hambai. Ini o jaga ang mafaimani uddesho mahai. Mia class 12 Tripura board ni kaisa Bangla subject Kogrok sini Kogrok subject kaisa porikha pai thangka. A Kogrok subject o suithani go trai rok. Kisa kebeng nukja khahinai ani khunjo sok paika. Borok no borok tuidu school especially tuidu school student rok borok ni kebeng mung paika je Roman script by porikha rina thangthani go dini Devanagari script ba Bangla alphabet by porikha ma suine hinai je borok instruction ni ja hino porikha re suine sekan inga sairuni onek kisu problem mungkha tabok जों फाइबो साइमा खाजे borok Roman script by practice daily khlai dongmani ya golosi porikha thangloi suddenly borok no sini ompi school jara duty tongnai teacher koyekjon teacher borok no sakha na nerok Roman script ba English by suimiya Bangla by ma suine ni je Kogrok subject no hinai borok no kisa kok rake sajongma bagai borok by kok lam salaimani bisinti saima khaje borok ni spelling rogo kisa misa dera khana hoyto borok ni handwriting speed rok slow thangka komi thangka karon je kaisa script by practice khaimani loying ja a loy no borok oro ja thangai kata loy master ni kha aboni bagai borok ni je problem a problem ro busun rotei jeng jal kisa kasai tongkha abono naikani khaina bagai nang tini sini toidu 12 school ni kaisa boys hostel thang paika ingo jaga tini girls hostel tabun sini nglo kobangma tong sini student rok tei sini aro jaga bo tong sini madam tongo arni hostel superintendent tei chirai ro jaga 9 10 11 12 misrai ro tongo boro program salai pimen Asyara aja kamu mengenai kait terkait dengan booking dan orang sendiri orang bahaya ini speed komentar yang lain juga. Jadi orang pun sini besar berarti yang interaksi ada menurut ini senang bisa orang sendiri kita tu. Aw balagi hambai hai जों साइमानो sini charai rokha bhobishot ni समाज ni kaisa borok merudondo hai bihinjau je student rok khachini tinang ni jati nigo borok ni je tini omo hai je class 12 nthang class 10 nthang omo to once in a blue moon hima hai bosoro waisa si borok ni omo hai chance phaimani a chance jodi waisa derai thang kangke srai te waisa boni bokha bai thangnai bokosu kaime yang thangnai aboni bagaine जों borok ni khulok bachana bagai phayo as a newly elected MLA ang ompi nogor ningui ang khoroksa representative ngi ang ro borok no kha thomoi ni borok ni khulok bachana bagai ang phayo tei chini je lama tongsak sung kusuk berem ni borok bai sung kok salainai amo khlailai man chini srai ro kotabok deramung derai ni thangka a deramung ni bahai ke borok no sung recovery khaitoi phimano aboni lama bahai bahai ke lama tong a lama no sung no rutuk tikhlainai tei sung kusuk berem ni borok bai kok lama salai Asyara kan ini orang itu bang hostel ni sama juga malai ini harap bawa bahaya macam ini kau ini berok bahaya ke fokusan mana bahaya ke necessity. Aw belai khang to khatong thokjak norok saimano ang bo khoroksa postgraduate teacher tongmani around 9 years ang sakri khaijak 10300 tei jing jotono saimano anga student by je teacher ni je relationship je সম্পর্ক tongmani tabok khane ani bukhago mane kisi sakona ani mane komi kri khaisi osugen ang nuk khangke nang abono nuk khangke nang khoroksa takphor ani sakjon ang teacher haikang mato aboni bagini ani first priority tongo school visit khaina rok osini student rok bom high facilities borok mai tong babo jaga borok osubida khlai tong ba quality education mai de tong oma hairok naikani khaina bagini ang priority dibo first school student ba school education ang bisi priority dibo ingke borok kok salai mani bisingtoi borok belai khana cooperative tei responsible borok belai khana ekdom discipline ang nuk phaika phaigi chini madam ringmani logo logo borok ekdom chotpot within 1 minute bising borok rojoton hajirung phayo asuke discipline prongjak tongo abo hainu phaika ta Asyara kita tabok si bahaya ke naगरिक wa romance allow free ini sanai berkumero. Oti romne ko ke fokusan macam okto ang kecana musugo जों serai ke saimano je mia class 12 school ni je headmaster be kok salaika
अबार टेलीफोन आं कक साखा तामनि बागे अमा हाकि केबे मु फाइका आइ सामनि बसाबो जों बुद कन्फर्मेशन खलाइलाइखा कक सालाइखा हिसाब इंगा आं बनो साखा नि नरो कुनो सार्कुलार देतों कुनो रिटेन नोटिफिकेशन देतों विदाउट नोटिफिकेशन विदाउट एनी सार्कुलार नों बागे स्टुडेन्ट दागे मान जे रोमान स्क्रिप्ट बायनो मा सुया देवनागरी बे मा सुनि हिने अमा हाय सार्कुलार जदि तंग तंगा आनो फुनुक दिहां साखाबानो इंगा आं गोबां मा इनक्वायरि खाइखा नि डन बस्को स्कुल बिश्रामगंजनि ओ जागागो रोमान स्क्रिप्ट बायनो स्राय परीक्षा ते कामालगाद दिगिरो गोबां मा स्कुल रोमान स्क्रिप्ट बाय जरा सुइटेबल जानाय रंखे रोमान बायरिखा बाक्सा बांला बाय सुइथाव जानायखो बांला बायरिखा तो बे अमा हाय जे कुनो मैंडेटरी आं मने खाइया जेखोबानो बांला बायनो मा सुनि टीबीएससी एग्जाम के अमा हायला आं ताबो जरा कुनो आनि या फागो सार्कुलार बकरै साका गोबां इनक्वायरि खाइनायखा कग्रक डिपार्टमेंट इउनिभार्सिटी नि जे बर' बैंक रोंनायखा बर' हाकिल सावो अमा हाय कुनो सार्कुलार या फागो करै इंगे ओ जागा बाहायके बखरकसा बारबेली कक सालायगै त्रिपुरा बोर्ड नि बर' बाय कक सालायफो बरफ साफो बांला बाय मा सुइनै हिनै ब बारबेली बाय बायके एक्सेप्ट खाइखाना फरकसा ताबो जदि जों कुनो कुदो केस खाइखांके तामो जवाब रिनाय सिनि हेडमास्टर बा सिनि स्कुल अथॉरिटी जेरो दायित्व तने अम्पि नगर तने बतामो जवाब रिनाय ब कुदो रिंजांनाय कुदो रिंजा हाके एविडेंस सुनु नगो बफुनु मागला साबो फासंनाय बनिजे फासंनाय बले इखो खरकसा कर्मचारी जे रेस्पॉन्सिबिलिटी तigi सामंतां तंनाय बरक अमा हायके माने चिकन सासाके लाइटली वान संना मने अमा बेलायखन जायाखलाय बनि होयते सरायरनि बर हेम्पार क्लाइखा सरायरनि परीक्षा गो बरनि मानसिक बाय बरनो आगातन खा मेंटली किसा बरक तब हेरेसमेंट खाइजों मा हेंजाक थांखाता केबे मु फाइथांखा